O te fia lava e whaatalofa whaalo atu i le. Pa ia male, ma malu sa wo o le au whaafonga. Ile nei fui tai ao whaafutailo tō mafuta mai. Whaatulo watu i o tō sa ma whaingatā whaale anganu. Ia mautou pa ia whaale tala le lei. Mai lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Wha malo le soifua maua ma loutou langi matafi. Whaatalofa le tātou tinana au whaingaluenga pa ia le tua mautou faltua. Whaatalofa fo i le senga o te akono. Malo le soifua manuia. Whaafutai loutou langi maina. Whaapitoa le whaatalofa i nai o tātou tamama tinama atua. O nisi o whianga iai ma whaatawhangase ngase. Ma nisi fo i o ngotia i whaanoanonga. Ia maise o le tātou whianga iai pēr. Malu i tau ese o le soifuanga i nei o na pō. Whaafita uli e whaapole i nai tātou i nisi o taimi. Whaamalole on sai whaafitai i whaatotoa. Tātou tāofi mau pēr i le tātou teltununga. O lo soifua lo tātou atua manu malo. O lo nā lofa e awai mai. Teito lua lo tātou vai vai. Ai alo maia se o tātou tāpua i atu i le atua. O Iova o ilona manu malu pa ia o ia. O Iova o lo o ile langi ilona nofo ali. E sila mai ona fonga. E tofo le whanau o tangata e ona lau fonga. Se o tātou te talo. Le atua pa iae. O le atua lava e tonu ai mea umalava. Wa mātou atu i o luma i le nei tai au fau. Tu whaatasia o mātou loto ma whamoe moe ma lau whanau whaafonga. La tau oe olo mai mo mai i le nei tai au. Mātou te tu whaatasia i o atu i o luma e ala i le nei Sauniga. Awa mātou o atu i a te oe le atua. Se e fio mailo wa nganga pa ia e teito o lua lo mātou vai vai. E le lei ai mātou toa se ngā luenga mātou te whai. Au mai e lau fio lau whaau unga i lungo i mātou teito tasi o malawa. Ai mai seo se vai vai ma le whatau waa o lau au au. Ina ia mātou tāpua i lau fio i le nganga ma le wha maoni e te tauai. Ina ia tusai ma le pa ia sili ese o lau fio le atua. O le nālu lua i te talo i lau fio. E a wala atu ia Jesu ke riso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene. La se i tātou vi ia le atua i lona vi inga. Wa saunia mai ele ka le sia whapoputonga Jesu i mangele.
Ona se o tātou whaitawina nisi o fionga pa ia a le tua. Ona maua mai le whenga inga fōs tusi e taita ina i tātou le nei tai ao. O le tusi mua Peteru o lona matau pe lima. O te whaitawina le whaiupo mua, whangata mai le whaiupo e sifon maltasi. Mua le Peteru o lona matau pe lima, mua le whaiupo e amatai le whaitau. Whangata mai le whaiupo e sifon maltasi. Whafonga maia o nisi nei o fionga pa ia o tātou tua. O te ai o iatu i toia ina o iate o tou, o au foi o le toia ina, ma le mori mau i ti ngā o keriso, ma le wa tau fusia whaatasi i le manuia, o le a whaali mai. Ia o tou leo i le lafu ma moia le atua o iate o tou. Ia tausi i ai ma le loto, ai le o le whaatau ana wina. A wa foi na i whaia ma le fia whai o loa, a o le loto fia. A wa foi na i whaapei o e whaamalo i le tofi o le atua, a ia whai o tou ma whaa o ao i le lafu ma moe. Pe a whaali mai foi le leo ma moe sili, e maua e o tou le pale pupula, e le ma mai lava. Ia whaapea o tou tau le lea, ia o siu stai toea ina, ia o siu stai o tou umalava o le tasi, ia o ofu o tou i le loto maulalo, a wai te atu le atua i e wha mawalunga, ai fo ina mai le alofa tu noa i e wha maulalo. O le mele ia wha maulalo ai o tou i lalo le au malosi o le atua, ina ia wha mawalunga ina o tou e ia i ona po, e te tau wai. Ia to ina atu ia te ia mea uma tau te popole ai, a wao lo manatu mai o ia ia te o tou. Ia o tou whautauta, ia o tou mātala, ona o le ua whai o tou mo na fili o le tia polo lea, o lo whalu o luai o ia e peo se leona tangi, ua sa ili se tasi e aina e ia. Ia o tou te atu ia te ia, ma ia mausali o tou i le whatuatua. Ina wa o tou i loa, o lo tau wha ato toa ina ia lava mea ti ngā, i lo o tou o uso o i le lalolangi. A o le atua e ona le alofa tu noa umalava, o le na vala wina i tātou ia i watu i lona manuia whaavavau o ia keriso Jesu. Pea tinga ina o tou i nā yaso, ia wha ato toa ina o tou e ia lava, ia wha tumawina, ia wha malosia, ma ia whaavaina o tou. Ia te ia le vi inga ma le malosi e whaavavau lava. Amene. Whamanuia mai le tua i le tātou whaitau mu whanonga longo i lana fionga pa ia. Tua mau mailo nā nganga e sanga whaamalamalama ia te tātou. Ma ia tu mau ia te ia lona vi inga, nei nona pō se ia o lava i le whaavavau lava. Amene. Tātou tau vi i le tua i lona vi inga, saunia mai le ka le sia whaapotonga kerisiano mai whangatonga.
O le a se i o tātou whamaulalo, ma whaalata la tātou I luma o le atua. E ala I le tātou te talo o le whawhitai. Tātou wifo ma te talo I le atua. Le atua ma manae. Le atua o le alofa tu noa umalama. O le atua lo soifua e whaavavau. O le atua e tonu ai mea mātou te whai. O le atua oe o le alofa muti muti vale umalama. O le atua e sili lo whaamaoni. O le atua e sili sili ese lo malosi ma lo mana. O le atua e le ai se tasi e tusa ma oe. Ma o le atua o lo tāpua I ma whātua tua iai. Tangata ke risiano umalava o le lalolangi. Ua whapena ina foi lau whanau I le nei foi tai ao. Mo moonga whaiae o mātou loto. Ina ia mātou vo atu me whafoi atu le vi inga ma le whawhetai o le whamanu ma le whale tanga I o luma I aso uma. Ona o lo walofa ma lo whamaoni. Mātou te o atu I o luma I le nei tai ao. E ui o I mātou o ni tangata e whatau vaai. A wa mātou talitonu I lo walofa ma lo talia ina o I mātou. Ina wa mātou o atu ia te oe I le anganga ma le whamaoni ia ma le whatua tua o malava ia te oe lo mātou mtai. Mātou te o atu e avatu le whawhitai. Mo moli atu I o luma le anganga whanau nau o lau whanau. Ina ia mātou whawhitai a lau a fio le atua. E mātou te talitonu. E le ai lava se mea I le o si le fia e lau a fio. Ua o lava I mea I tonu o lo mātou loto ma o mātou mafau fau. Mātou whawhitai a lau a fio I le nei foi tai ao le atua. O le amatanga o le nei foi vai aso ua au lia mai e lau whanau. E la mātou whainga malanga I le nei foi tausanga. Ia e maise o le nei foi masina. Ua mātou taunu mai I lona o ngā tonu. Mātou whai malanga mai I le nawai tau le atua I le amatanga o le nei tausanga. Se ia o mai lava I le nei taia o se whai ngā malanga e tumu I whawhita uli. E tumu I whai ngatā peitai. O se whai ngā malanga fo I e tumu I whamanuianga. Ma le alofa tū lai o lau fio I lau whanau. A o le nganga whawhetai le atua. A wawa e pui pui ma e leo leo lo mātou wola. Wa e fua I fua ina mai le tele o au mea lofa I a te mātou. E tausia ai I mātou taito tasi. Wa le ngata ina I e whaia le nei lalolangi mātango fie e whai matofi o le tangata. A ua whapena whaiona e tausia I mātou. I loa lofa fo ai fua ina mai a su uma o lo mātou wola. Mātou wa ai ele nei foi tai au, le sulungi o le nei foi tū lalo langi e ave malama o le la. Ua whamanatu, mai ai I a te I mātou. Le sulungi a pēo I mātou I ave malama o loa lofa I a su uma. Ave malama o lo malama le atua. Wha malama ina ai o mātou loto ma o mātou wanganga. Mātou whawhitai lau pule tutasi, lau pule whasoa ia e mātou I aso uma o lo mātou wola. Mea uma ua whao ngā ina le atua I le tino o le mawhau whau ma le anganga. Ua le mativa lava I mātou. Ua le onge mea ma le onge tamau a inga lau whanau. A wa e sila mai e ala I lo lofa tu noa. Wa e whata mau a inga ina ai lau whanau. A wa wha sili lava le ta mau a inga whale nganga. Wa e momoli mai ai ma te toina I tono I a te I mātou. Le nganga mātou te
E o atu wai I la wafio I le anganga whawhitai. A toa mau mātou loto whanau ina ia e alofa mai ma whesoa soani I lau whanau. Le atu wai lo mātou mutai o whiangai pēr I mātou I le nei vai tau mo whaingatā. Ia e meise foi o taua whale anganga e pei foi ona e sila fia. Le whiangai ai o lau whanau ma whawhaingatā o le soifua whale anganga. A wa mātou wanga sala ia so uma. Ua tu ina atu I mātou e pule ai le ti apolo. E ala I o mātou nau ta inga o tu ina naunga whaletino le atua. E mātou whawhetai a ua e sapa ia pēr I mātou. I o a ao alofa I aso umalawa. Tele mea o le nei vai tau ma tele mea o le nei o langa. Whaono pa uai le tangata. Whaono a whaati ai la mātou whainga malanga. Whaono a whaina ai I mātou mo mātou wala teito tasi. Ua whapea lava ona manu malo pea oe lo mātou matai. E ala I lau tau singa ma lau puipuinga I a te mātou I aso umalawa le atua. Mātou whawhitai lo file mū. Ua mātou maua I le file mū I tonu o mātou loto teito tasi. Tonu o mafutanga I ainga I le vau mātua ma whanau. Ia e meise foi I mafutanga teito tasi ngā luenga ma o onga. Ia e meise foi au e kālesia. Whapea foi I mafutanga ese ua mātou whaia I lo mātou wola I neo na pō. Mātou whawhitai la wafio le atua. Wa e musu ina pēr I mātou I aso uma. E ala I le ngāluenga mana loa nganga pa ia. Na te taitai ina mai ai I mātou. Mai tu ina naunga o le nei lalolangi o lo muli I ai lau whanau. Ina ia mātou muli I a te oe. Ma mātou wha moe tasi I lo lava lofa malo mana. E mātou te manui ai. Ua mātou wha pēnā lava. O na mātou wha moe I lo mātou malosi. Ia o sina tama I poto ua e au mai mātou te poto maanga vaai. Ia ua tele ina wha moe I ai le tangata. Ai peitai le atua o le lava ua whatua tua I lo lava suafa mamalu. Ua sa saa o mātou I ai I lawa fio. Lo mātou wha moe ma le whatua tuanga. Ua mātou wiloa ma sila fia e lau whanau. O lawa fio lava e ou me uma. O lawa fio e ou le malosi. O lawa fio e ou le tamau ainga. Mātou whawhitai lawa fio I manuia ua e tufa ina mai. Le ngata I tonu ainga. Au whaala potonga ua mātou o iai. Mātou whawhitai foi ona o le anga le leo lau whanau. I nai whaala potonga ma tau tua ma au nanga. O lo whapena o na tau sia lau whanau. O e ua mate la ina ma fia ai le tu ma le tu o le lalolangi. Ua lātou whaia ngā ruenga le lei le tua. Ua vea I lātou ma a ao lawa fio I le ola nei. E tufa ina atu lau tamau a inga I e o lo lātou fia maua lau fisoa sani. O nis foi o wha la potonga o ngā ruenga le lei wa lātou whaia. E tufa ina atu lau tuspa ia. I atu no o I lātou. O e o lo sawa ina I pulenga whaale mano. A ua lātou tautua ma lātou whatua tua I a te oe le atua. Mātou te talitonu o ia mea umalawa. E wina o loo whengai I mātou ma I lātou umalawa ma whawhaingata. Ai mātou te talitonu o loo iai whatasi mo o awa lofa e te momoli atu whesoa soani I a te I lātou. O e o loo lātou fia ola ma fia maua ni mea ai ma ni vai tāua mawhai. Lātou te maua I le ola ma le malosi. Mātou whawhitai lau tuspa ia lo mātou atua. Mātou te whaitau ma mawhau I ai a so oma. Mātou te maua ai o whaamawhana whananga. A wā whiangai I mātou ma whaingatā o le ola nei. O lo mātou whaitau ai lau tuspa ia. Ai le whate ia lava I mātou ia mea umale atua. A wā o lo whitalai manino lau tuspa ia. E mea whaingatā e o mai.
ina wala talata le toia fia mai o lo mātou wali o Yesu Keriso. O le whaafetai la walunga lea i le mawhau ma le langona o le tangata kerisiano. Whaafetai ona o le wha o le tanga wa mātou maua e ala i a Yesu Keriso. O lona soifua sa saa mai ato toa, na whātau waa ia te ia le mā, na ia ono sa ia ti ngā o le satauro, na ia ono sa ia le whianu, na ia ono sa ia le pō, na ia ono sa ia le tāma ti ngā, a o ia ngā atu i le satauro, e whātau noo le whao le tanga na ia fio mai, i le lalolangi au wale sa o le tonga o le tangata ua saisaitia ona o le angsala. Wa mātou nofo whāteli tali ma le mauti noa i lona whaamaoni. I le aso ma le itu pō e fio mai ai ma toe a watu lau whanau whātuatua. I le ola e whaavavau e peona i e polo ai. I ai mātou e ala i lana lau fionga pa ia. Tuma watu ia te oe le vi inga, le whanetanga o le pule ao ma le mana umalava, nei ma se i o tu lava i le whaavavau lava. Amene. Amene. O se au whale nganga, lima teina i foi le tātou maftanga il nei foi tai au fou, tai au le sa, ia walau whaafonganga, ia ma tāpua inga tātou te whai e te tonu o a inga te tasi e te tonu le nganga o lo tātou o maua uma se mafutanga file mui le nei tai au fou. O le tusi sa whaita wina mai le whengai fou le tusi al apostolo Peteru ia o le a maua mai aini nai upu e wha au tui na ai se mafaufaunga whale nganga mo i tātou le nei fwoi tai au. O le momoa le Peteru lo na matapu e lima o le whai upu e valu ma le iwa o lo i aina i upu whape nei. I outou whautauta, i outou matala, o na o le ua whai outou mo na fili. O le tia apolo lea, o lo o whialua luai o ia e peo se le ona tangi. Ua sa ili se tasi e aina e ia. A mailo na whaperetani eina. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So stand firm against him and be strong in your faith. Ia malamalama I lo fili. Understand your enemy. Se manatu au tūlea mo tātou le nei tai au. Ia malamalama I lo fili. We should fully understand our enemy. Just by the sound of the word enemy sends shivers down my spine. Because we all want to live a life without the constant fear of an enemy. But unfortunately, this life is not without enemies. And we're not going to have a life without enemies on this side of life. And because of the reality of the existence of enemies, we need to watch out. They live among us. We live among the enemy. So we live side by side. So we need to watch out. We need to be vigilant. We need to be sober. Apostle Peter says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. We pose the question, why is it important to understand the enemy? Before you go to war against an enemy, it's always a good thing to know a good deal about your enemy. It's good to know its nature, its way of thinking, its plans and tactics. I like what
one of the pastors say, Pastor T.D. Jakes, he has something to say about this. He says, you must understand your enemy because you cannot defeat what you do not understand. At the moment in the world, I think the number one enemy that the world over is fighting against is COVID-19. To fight against COVID-19 is to know all about it. So in our quest to fight against the virus, we must ask several questions. What is COVID-19? What causes it? How does it attack our bodies? What does it do to our immune system? How does it spread from one person to another? If someone is infected with the virus, what are the symptoms? How long does it take for an infected person to recover? What happens to our immune system after recovery? Those are some of the important questions we may ask if we need to know and understand about COVID-19. And then comes the most important question. How do we fight it? If we are able to answer all those questions and many, many more questions, what the health researcher is going to do with that information, with the answers to those questions? At the moment, the answer is the vaccine. The COVID-19 vaccine is the medical profession's answer to this enemy that we are fighting against. This is the outcome of their research. This is what they came up with. They came up with a weapon to fight against the enemy of COVID-19. The vaccine is a weapon. I'm going to use a military term called strategy. To win a war, you need to know the strategy of the enemy. A military force needs to beat the enemy's strategy. As far as the COVID-19 is concerned, medication is a strategy against a disease. Well, that's as far as the physical realm is concerned. What about the spiritual realm? Do we have an enemy there? The answer is simple. Yes, of course, we do. We have Satan. We have Satan. We've got the devil. He is our greatest spiritual enemy. He is an enemy that we need to fight against. We are in a constant spiritual battle with the devil. The battle that we need to win. Win it every day and win it well. Likewise, in order to come up with a spiritual vaccine to win against the devil, we need to know all about him. We need to know about his nature, his ability, his tactics. We must learn how he operates. We must learn how to uncover his schemes. We must know how to acknowledge his threat on our lives and the lives of our families, our relationships, and our generation. Many Christians are not serious about the devil because they don't know enough about him to take him seriously. And for us, fortunately, our Bible is the best place we should go to know all about the devil and his tactics. In the book of Ephesians, Paul gives us one of the most fundamental verses to help us understand our battle with the devil. He says this, "For we're not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly realm." Ephesians 6, verse 12. This sounds like a very serious threat. We are in a war against the devil himself and his angels. This battle is not just a walk in the park.
It's a matter of life or death, and we need to fight it to the finish. This is a serious matter. The Apostle Paul had a lot to say about battling the enemy, and his words were not spoken passively. He gave us the straightforward, critical instruction we need in order to live successful lives against the enemy. In 2 Corinthians 2:11, he encouraged us to be familiar with the schemes of Satan, so that he will not outsmart us. Satan is real, and he's in the world. Satan is active on the earth today. He is involved in human affairs. In fact, the Apostle John says that the whole world is under his control. 1 John 5:19. God has given Satan authority on the earth just for a while. And God will one day take back that control. In the meantime, anyone living on planet Earth, including you and me, are subject to the devil's actions. And we must keep our guard against him. Not only that, we should understand the devil, we should also know about ourselves. Do you know about yourself? Do you know about you? Your spiritual life. We are human beings, and as weak human beings, we are vulnerable against the devil. If you are a Christian with a faith deeply rooted in Christ, you need not fear the devil. The devil will fear you. This is what the Apostle James says. Humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you. James 4:7. The truth is, we need to be diligent about our fight against the enemy, because he wants to take advantage of us. In his final chapter of Peter's letter, the apostle is writing to Christians, particularly the elders and the young men of the church in the first century. The followers of Christ at that time were suffering. They were being abused. They were persecuted, including the apostles themselves and Peter himself. Why is that? Because of their faith. And as a result, the church was kind of dispersed to different regions. But the apostle knew Christ very well, and nothing could shake his confidence in his risen Lord. So Peter wrote to the church that was scattered and suffering for their faith, giving them comfort and hope, and urging them to continue their loyalty to Christ. Peter is saying to the Christians, be sober. It means to stay alert. Be vigilant. It means to watch out. Why do they do that? Because our enemy is walking about like a hungry lion, seeking to prey on anyone that he catches. The enemy is walking about. The question is, are the Christians knowing that? This is the vivid picture of the devil, our enemy. Other Bible translations call him our greatest enemy. The devil is the enemy that Christians need to fully understand in order to know him and his tactics. Understanding the devil is important if we are to win against his attack. So who or what is the devil? The devil is the English translation of the Greek word diabolos, which means a slanderer, a traitor, or Satan, or it also means a wicked person who is like the devil. Devil occurs 38 times in the New Testament. Bible says he is a good pretender. He is a wolf in a sheepskin. Be sober,
be vigilant, be watchful. I outou whautauta, i outou matala, o na ole ua whai outou mo na fili, o le te apolo lea. O loo whanua wai o ia e peo se leo na tangi, o sa ili se tasi e aina e ia. Ai outou te atu i a te ia, ma ia mausali outou il whatuatua. Ia malama le lei lo fili. Se vaenga leo tima inga la apostolo Petru i toia ina mali i talavou i tonu le ulwai e kale sia kerisiano. O le tau whai ui unga leo lana tusi mua, ma o leo apo i atu ina ia latou mataala, ma mata alia i tiute, ma matafa ioi whaatangata tau si mea le atua. E ala i le tau sia le lei ma le whanga ina o le lafu maa moia le atua, o loo i e kale sia de tasi. A o latou whaatino ina ia tiute taua. E aho ina latou mataala ma te atu i le tiapolo. O lo whea ngailo rua i e kale sia ma mea whaingatai teimi o Peteru, ma le au apostolo. O sa wanga o no latou whatu tua i le lito e tu o Yesu. Ma wa vea ma whapongai o le ta ape o le kale sia. Na fua maine i sa wanga i titonu lava o Yerusalema, ma o leua salalau mo se solo atu i isi atuno o maisi ma lo, wha poto ai tangata kerisiano. O lo sawa ina ai whatasi la tau ma lau apostolo. O le tusi atu a Petero i le kalesia, ina ia mo moli atu ni wha mafan whananga. O na o mafutianga, ai maisi ai olo na wha moe ina ia, o nei wha vai il wha tutua. Ma ia u na i pēr o lato wha maoni i le li. O na o te lenga o le mataupu sa whaitawina, ia mausa li il wha tutua. O le wha tutua e tu mau, o le wha tutua e mausa li e le malue. Po awhainga tāma sa wanga o lo whea ngai mo tangata whatuatua, e tu mau pēr le whatuatua e le liu. Whatumutu munga leo manatu o apostol. A te tonu o le mausali lea, o lo au fia ai ma le taua ma le te apolo. O le taua e whaono manunu ail to au, so i fua whatuatua o le kalesia. Mai ano lua i upu o mta upu lea, o te aio i atu i toe ina o i ate o tō. I outou leo i le lafu maa moia le tua o i ate outou. I a tausi i ai ma le loto. A le ngate leo i whape foi ona ti mai atu i a i la tou o e talavou. Ma i a whape outou tau le lea. I au siu stai toia ina. I au siu stai outou umalava o le tasi i le tasi. I a ofo outou i le loto mau lalo. A wai te atu le atua i e wha mawalunga. Ai fo ina mai le lofa tu noa i e wha mawlalo. O nisi a winga o ti apolo. O mai ta wina e la apostolo. E ao ina si la fia e tangata o le kalesia. A lona winga i a lato wha uta ma mata ala. Ma ia mausali pēa lo lato wha tuatua. O nisi o ielu i tau whaal te apolo e au wala mai i mana onga ma tu ina nau o tino. E wha mai upu apopo e Petero. E tusi lava neilon tau pe lua ve upu e sutasi. Ma i lau pele, o te ai o yatu ya te outou o tangata ese mai au mau. Ia ma mao outou ma tu ina nau o tino o mea ia e tau ma le nganga. Tu ina nau o tino e la vea i tonu o le tau a wha le nganga. E la tau ton wha matala ina o te apolo. A wa o tele stato malama le te apolo po whiana sa wai. A whea fo i le a ngai ai pe a o i le i unga o mea Tatou malama le fo i ona winga. Ma a wala e wha a ofi mai ai an tonga fiti leanga. Ma i le e tuai le tangata whatuatua. Ai o le mea fia tuli loa i le wha au wha le anga o le nitai au. O ani tape nanga le tangata whatuatua. Wha fei loai ma talia tuai i le te apolo malanaos whainga.
Ta ua Paulo ni mese, pa ua Peteru ni tu selua, mua, Yoto whautauta, Yoto matala. O lo whaungaina Peteru le upona ngana e lengi o le nefo, e whaamatala ai le whautauta. O lona winga o le pūlea o le lotu. Po le tangata e le pūlea e le avamanosi. O le whaatolu leo na whaungaina Peteru o le upulava lea i lana tusi mua le nei. Aolo whaunga fo e Paulo i se whaungaina wha metafoa i lana tusi mua i le kalesia i te Salonia. Ka mai hoi Peteru, i outou matala. Le upo e leni o le Gregorio, o lona winga, i awane i mapu le wa ai. Awane i moe le tangata leo po le tangata wa ai. E tusi lava lea Paulo i le kalesia i te Salonia, fai mai aia. O lea, awane i tātou moe wa peo isi. A ia tātou matala, ma ia whautauta. Mua te Salonia, 5 mtau, whaupeon. I leo fai mai Paulo e awal moe le po, i le ai. O le winga moni o le wha maa losi ala apostolo ia mata ala i te miuma. E nane i sao mai wha au so songa al te apo. Le upuna wa foi le tasi sa wha ngā Yesu i le wha taanga i Getsemane. Le po na pu e nai o ia. Le wa ia maua mailo na au so o lo moe le anu fitala ia Yesu i outou mata ala mo te talo. E nane i o mai wha au so songa i a te utou. Aola Paulo le kalesia i Korinito. I nā mātala i outou. I outou tu mau le whātuatua. I outou whātamatane i a whāmalolosi outou. Mai le matua. I outou whāutauta. I outou mātala. O na ole ua whai outou mo na fili. Ua whālu wai o ia e peo se leona tangi ua sa ili stasia aina ia. I outou te atu i a te ia. Ma ia mausa li outou il whātuatua. O le whiau fo i lea le tala le leimo i tātou nei tai au. E ue, e le ini leona i New Zealand nei, e le eise iso i tātou e leiva aise leona i atalo tātou matamatai. Tātou te malamalama fo i le matau tia o lea manu. Ai mai se lava i le teime fia ai. Na te lama fo i so se mea lava na te aina. I le whaatua o ia lana ai so se manu e tau atu iai. O le whaingo fia ia le leona o na ia oso wha ia manu mamai. Io manu laiti o tamai manu. Ia po manu fo i o lo ta taa whaatalatala noa ma whaasamasama noa e au noa ma le mātala i mea lo si o mi ai o ia. O lo whianga ile ka le sia kerisiano ma puapua ngā o na o sāwanga. Ua vai ma ua fia maua se fisosan. Ma to inga si o manga le e whaingo fio na pue ai e satani le tangata whaatuatua. Wala pa ta ia tātou e Peteru ina ia mata ala ia satan. Pe a tātou mawhatia pe sāwaina, pe a e langona le tu ua na oe, po ua langona le vai, pe a whai wale eise fisosan. O taimi wa e no wha oe ma vavahe ese oe ma le maftanga ma istangat whaatuatua. Pe wa e le tes alu se lotu. Taimi foi ma mea e whaapopole nai. Wa mua ina taula i atu lau wa ai o whaafi tauli. Ma ala wa ngalo ai o na e mātala. O taimi malangona whaapea. O la whaingo fia o na ia fia i o swainga satan. O le ata manino leo le te apolo e peo na au mai e Peteru o ia o le fili o le tangata. O loo whianwalwa i e sa ili sitasia eina ia. Na te eina le mawhau ma le loto o le tangata. Ma wha solo atua i lava i na matua awha aina ai le tangata atoa. O le te apolo o le fili ma tau tia o le tangata ma o le ala ti mailo le apostolo i na ia tātou whau tauta ma ia tātou mātala. O le taimi a tātou te le whau tautai, ma le taimi tātou te le mātala ai, o le taimi tonua ai a os whaina ai tātou.
E stala malia na whaamatala e Stasio Missionaria Swafa ia Malcolm Collins. Sa ia whaamatala le porkalame na au ngā sai le lato Sauniga le isia sa. E tala winga ile manu leo le leona. Wa mai Collins I tamaiti a whailua te whatai ai ma se leona fia ai. Manatua mua a wane e tau ma whai e sola ese. A e sola e mauti noale ai o e leona. A wae sao ma mau al leona ia te oe. O le mea te tau ona e whaia e te tau ona e whaatau pupula I mata o leona. Ia whaila e manuia lau tau mwhaingal na. La solo muli malu e se leona mai a te oe. Ia peta a whaia le manuia le metatia lea. Ia te tau ona e sa uni leo sfa inga leona ia te oe. A le alau mea tau un whai. Ia e matua sa uni le lei lau au penga. Fasi mate ailman. I le ngato se fautua nga matango fie e winga I le awala I te atu wai I le leona. Ai o se fautua ngā foi a wala tātou whiomia inga mal te apolo. O ia o le leona tangi, o le fili o le tangata whantuatua. O se taua e le mawhai o na tātou so sola ese mai ai. O se taua e ao na tātou whaatau matatao mal te apolo. Ai te tau o na tātou te atu ia te ia, e ala I le tutu mau le whatuatu. Mai pe teru le whaiupoiva, ia outou te atu ia te ia, ma ia mausali outou le whatuatua. Ai vai mai le apostolo Jakob. O le mea lea, ia outou ngā wai ai I le atua. Ia outou te atu I le te apolo, o na sola e se ai lea o ia ia te outou. Ia outou whaalatalata atu I le atua, o na whaalatalata mai ai lea o ia ia te outou. Ia outou whautauta, ia outou mātala. O ani tape nanga le tangata, whatuatua, lua, ngā wai matu mau whatuatua. A tātou whea ngai ma le taua whale nganga. Tā ua le tangata kerusiano o na ngā wai atu I le li. O le vaila au lea. O le vaccine lea o le taua whale nganga. O le mātaala, whatuatua ngā wai matu mau whautauta. O le whai o Lotu I e te atua I le COVID. O le ata whaale nganga fo le nā o le vaila au mo le taua ma le te apolo. E te taua on tātou tui le tangata keresiano I le tui nei. Whautauta, mātaala, ngā wai, whatuatua. Vaccine le nā o le taua whaale nganga. Toi whaamanatu mai ai e pe teru ai tātou. O so fa inga te apolo ma mawhatianga tātou te whea ngai ai, o na o le tātou tau tua I le tua maloni whina ngalo, e leo se malosi mai mau. Pe a whai tātou te tui na atu I tātou lava I ake riso Jesu, hoi mai ia. A o le tua e ona le alofa tu no o malapa. O le na wala uina I tātou I ai watu I lona manuia whaavavau o I ake riso Jesu. Pe a tinga aina o tau I nā yaso. Ia wha ato to aina o tau e ia lava. Ia wha tuma wina, ia wha malosia, ma ia wha vaina o tau. A whaio e mawhatia o na o le whaio o le whina ngalo le tu. Ia manatua o le muli muli I ake riso. Stau tinonga e whaisi whaingata. Pe a sawa ina o na lo whatuatua. Ia e oli na ua whaita wina oe, e te pua ngā whaatasi malo wali. Sa pua ngā tia o ia mo I tātou. Ia ato o tōn tātou malamalama I le tātou fili o le te apolo. So sino fuanga I ail te ngat whatuatua, e leo mawai ail te apolo. O lo I ail te apolo I te tonu o lo ainga, ma lo ainga.
tonu o le mafutanga al ta mama le tina maunu ngali. O lo iel te apolo i le vā o matua ma whanau. O lo iel te apolo i te tonu o nu, o te tonu o whai ngā malo ma upu whai. O lo iel te apolo i te tonu o tātou mafutanga whale kālesia. O lo loto il te apolo i nei me uma. O lo va ai. O le teimi e le mau wailo whautauta. O le teimi e te le mataala ai. O le teimi e te le ngā wai mai whatua tu ai. E o se whai ai oel te apolo. He's right by your side every single time. A ua wha maa losi mai la apostolo Petero. A mai outou whautauta. I outou mataala. O na o le ua whai outou mona fili o te apolo lea. O lo o whealua luai e peise le onatang. Wa sa ili se tasi e aina ia. A ia outou te te atu i a te ia. Ma ia mausali outou il fatu tua. Ia i le tua le tamale alo ma le nganga pa ia. Lona lava vi inga e whaavavau lava. Amene. Te ia tātou te tālo. Le atua mamanae. Le olo le au noa o na ia i mātou i taimi umalava. O i mātou ni tangata to i lalo i le taua whale nganga. Wa mātou to i lalo i aso umalava. A wā ua mātou tu i nātu i mātou e pule ail ti apolo. Ua mātou le whautauta. Ua mātou le mātāla foi. O lo mātou momoe whaale nganga. Ua mātou le ngā wai i la wafio. Ua vai lo mātou whatuatua. Ua mafua o na mātou toi lalo. A wawa vai lo mātou pipi atu i ate oele atu. Mātou te whato ese i ate oele o mātou mtai. Se e whaama ngalo ina mai i mātou. A wao mātou vai pēa i aso uma e te atu tu ina naunga o le nei ola. Wa le mawhai e mātou mafutanga i tonu o ainga. Tonu o e ka le sia manu. Malo mo whai ngā malo. Ona te le malosi o le te apolo. A wa wheta lai manino lau tuspa ia mo i mātou i le nei tai au. O le vaila au. O le whautaut. O le mataala. O le ngā wai mau stai a te oe. A ia whaatumuina i le whatuatua. O a wala ia e mātou te atuai i whaoso songa. O i mātou o ni tangata vai. O le ailava se mea mātou te mawhai. Vai la mātou whai tau il tuspa ia e awa o ina ai i mātou. I meto tia whale nganga mātou te tau ina ai le taua whale nganga. Le atuae se ia wha malosi mai. Wha manwia mai o tangata. Nei vai tau o mātou whengai ma le wha mai. O lo au mai ei foi e nei mea tutupu. Ia i mātou e winga i la wafio. Ai lava o e whaatalitali mai le foi atu o le tangata sala i a te oe. E o whawhainga tā o no mea tutupu i le ola nei. E mai seo le ngā wa i atu o le tangata i mea le anga ma mea whawhia o tuina nau o le nei ola. Ua le mawhai ai o na sao matonu se awala mātou te sāma vali ai.
A o le nganga whaafetai. Ona ua maliu Yesu Keriso. Sauni ai lo mātou wala. Toi fuata ina ai o mātou wala. Ma toi tua wanoa mai ai la wa fio ia te mātou. Whaafetai il whaoltanga le tu. A wa mātou talitonu. Wa lava lea matatoe. Whaamamai na ai ma toi whaia se loto fau. Ma toi fuatai se ola fau mo le tangata tuai. Ina wa e whaamalosi mai e ala I lau fionga pa ia. Mātou te talo mo o manuia. Tof si ai lau whanau. Whamanuia ia mātou e kālesia. Whamanuia fo ie o mai moa mo whaafonga mai le nei Sauniga. Ia o atu o manuia i o mātou ta māma tina mātutua. So sani la wo fio e langonga le muina. Whaatafa ngase ngase. E mai se lava o whaafai tau le soifua o matua. Whamanuia le atua I ngā luenga le lei uma. Ua whaia e so sani o tangata mawhitia. Whamanuia I whale mai mā lātou tautua ngā luenga le lei ua whaia. Wāle tonga pitinga o lau whanau ngase ngase. E mai se lava I lātou lava le atua. O lo lātou ngā lulua e wāle whaafoina. Por kalame whaatatia le malo. A wālava le whaamai e pe o na whiangai malau whanau. Mātou te talo e lata mai siaso. Mātou te e wheilo ai ai ma whetā pai ai le tino malau whanau. Whamanuia I ngā luenga le lei uma o whaia. Whamanuia I nai a mātou whanau. Whamanuia I ainga te tasi le mawhitanga mātua ma whanau I te tonu ainga. A vea mano whaanga ma sio manga e whawhai lele ai le lofa ma le whetausia. Mātou talo la o fio e te whamanuia I ai I ngā luenga whaamisionare la we ka le sia kerisiano. E ui ina o loo whea ngai ma whaafi tauli o sāwanga I le tū ma le tū o le lalolang. O na upulenga ma lo le tuai mātou te mautinoa. O loo iai whaatasi la tau ma la o fio. Mātou te talo mo le nei vai aso o mātou amatalia. Ni e whamanuia la o fio I ngā luenga. Wa onga foi. Whaapea ma lava singa so stangata o lau whanau. Whamanuia le ka le si au au. I le senga o toi ina. Whamanuia foi au lotu te tasi. Nei a lato maua pea le loto on sai. Wa le whea ngai ai o lau whanau ma whaafenga tau le ola o mātou o iai. Tu mau mai la o fioi. Vaenga te toi o nei Sauniga. Mātou maua o malawa o whamanuianga mai ala mai le lofa tu no la o fio le tu. O nisi nawa mātou te talo. Mātou te tu ina atu whaatasi ai la o fio ma nisi o te talo I te tonu o mātou loto ma mawhau. Tu ina atu o awa lofa e whaasua soa mai. Pe atu sai ma lo lama fina ngalo. O Yesu Keriso le ali le whaola o mātou te talo atuai. Amen. O le hatatou whai ule Sauniga I lona viinga saunia mai e le Hosanna Singers le fili sawa. Saini mai o te aho, I o
o le tātou whai ngā lotu nā mo le nei tai au. Te le tonu lava o loo o tau maua uma se tai au mātango fie, ia o se tai au manuia, ia au angale lei o le tātou wali o Iesu Keriso. Mato e fwoi o ni whamanuianga, ia le nei fwoi tai au, ia manuia ma file mu malo nongo nei aso. E mai se fwoi o ngā luenga o le awhianga iai, e o tonga malu le nei fwoi vai aso o tātou amtalia. Ala tātou whai o mai le se fwoi tau mai le apostolo Paulo e whapea. O le nei, o le li lava e ona le manuia. Ia fwoi nātu e ia le manuia ia te utou e lea unoa i mea umalawa. Ia te utou umalawa le alofa tu noa o le tātou wali o Iesu Keriso. Amene, e o tātou whai ui le tatalo. A o le manuia ma le file mu o la wafio le atua le tamaa. Le alofa nau tai o Iesu Keriso le li faola. O le sanga faa wau ma la wafio a nganga pa ia. Ia i lunga le o i mātou umalama ma lau whanau i le lalolang. I nei o na pō, se ia o lava i le whaavavau lava. Amen.